Anyang laki din! Agluto ka man, iti pangaldawan tayo, Shirley, bakit? Wen, agluto aktukal pasan ti panaglabak. Agluto ka ba igit di Sakan to aglaba kalpasan ti panaglutom. At dapay ngamin ti papanak inton madamdama. No awan ti aramidem, mabalin mo't asikapay laang ti agluto. Ape asyak ti iba unmukit ka ba ilam mo't nga ramidin dayta. Kas makita mo't, ado pa'y timurang tayo nga igalgal ko. Tumulong ka mo't Amumot asyak tinasapa ang nagriing itay. Taintulod ko pa'y ti anak ta ije pagadalan. Anyat panagkitkitam kanya kaya, robot? Bakit? Trabaho ti babae tagluto. Anya nga rod ti kayat mo? Mabamban nugak ditoy, katsi ka agil ilad ka lang dita? Awan mo nga rod ti pagtrabahowak, bakit? No di ka makauray, agluto ka laangan iti itlog dita. Kas nakunak itayan, una agpay ti aglaba, tamangan numasapa man ng titudo na. Awan mo't ti kunam agumatang kay ti washing machine, wano spinner la kuma, tapno sa anak mo't amarigatan unay. Adto yan ti order mo, aputo, Mari Shirley. Agyaman aklaunay ta intulod mo, Mari Aimee. Wan tamok abisi ka manan, Mari. Kas kalarubot iti kasta kinagagat mo. Ay, wan nga rod, Mari. Saan mo't ten amalmal pas ti trabaho dito'y balay? Kat nilakay mo ngay. Ada nabirukan na, pagtrabahuan na. Napan iti ayan ti gayem na, Mari. Imbis at tulungan na ka iti trabaho. Ay, sabali ti mindset da di at tao. Kabailam mo't, aramidem kuna na akanyak. Una yun, Mari. Uray ka ba alam, tulungan na kalata humamat Nairwamon, Mari. Manu atawon nga minin nga agul ulima ka. Bagbaga am, Mari. Amo ka nairuam ka iti trabaho? Nairuam ka asika ti mangar aramid iti amin. Nga makarik na kumamat ati asawam. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate. Kumusta ka matindi ta, Jake, anak ko? Amangan mo't nga mabambanog kaunay dita. Nanang, agparikutak nga road. Anya ti parikot mo? Kasanumot ngamin, Nanang. Awan makukwarta da tao. Kasano nga awan? Apay, gas-gastusin nyo amin, ti matmatgadan nyo ay ha? Awan nga road, Nanang. Pulos, awan ti kwartak ita. No kasta, agawid ka pa'y lang dito'y lugar tayo. Agawid ni manang mo into no may alawas. No kasta, matuloy ti bakasyon ni Manang. Wan, iso nga agawid ka kitdi pa'y, tapno makapagbanding kayo mo't kadagiti kakabsat mo. No apay ngamin nga ada ka dita O sige, Nanang. Agbiyahe ak nga roda dagos, intun bigat. Agim-impake ka mat, Jake. Imawag ni Nanang itay. Anya timbaganakan ka. Agawid ak kanupay iti lugar mi. Tapno makapagbanding kami kadagiti kakabsat ko. Agawid namin ni Manang. Apay mat adi mo imbagbaga kanya. Manong nga aldaw mo ngay inyay. Ijak pa'y sigurado. Depende Agteksak to ka. Ayun gayam. Ikanak man iti pagplitik. Awan apulos ti kwartam dita anya. Awanan. Iso nga ikanak iti pagplitik tapno makapagrubwat akon. Awan ti planom amang itugot iti anak mo. Saanan? Ang mga numabayaganak ijay. Gat amumot nga agad adal ti anak mo. Anya? Nangyaga kiti natangkan prutas, Shirley anak kao. Agyaman naklaunay tatang. Dakkel at tulong day takada kami. Day, ti asawam kay. Napan ka din nagtrabaho? Ay natatang, dayjay pay laeng matikunayo. Sadot dayjay, manu abulanan anagililad laeng dito'y balay. Ay kat ayan na nga rudan. Diyak mat makita. Nagawid ijay lugar da, tagawid ka no ti kabsat na nga OFW. Ay kat apayasan kayo asimuro titi apukaw.
Awan matimbagada sumurot kami tatang. Aniya? Diyamat lang kaya timapan ijay no bilang man tatang. Isupay kat di apa kay stress ak no addaman ng timangag ko. Wala. Ngam intugot na kayo kumamit Tapno maam-am muna kayo ba at dagiti pamilya na Kasano nga road tatang, kat kasla di damot interesado ang makiam-am mo kada kami iti anak ko. Kaasi kamot, Mare Shirley. Ay, talaga akaasi akmare. Sipod inaklon ko day taajek, aging gaita. Parikot la akanayo nun ti sumangsangbay. Kas kumaita, nagawid manen iti lugar da. Imbes nga agsapol iti trabaho na, tapno matulungan na. Narigat ti kasta, Mare. Makapauma nga rod, mare. Gaputa ikarkarigatak nga aramiden amin at trabaho dito'y balay. Gaputa amok tag diskarte iti kanan me. Awan matanti kuna na nga agunay. Siya amot amin nun. No syakla ang ti kasta ti asawa na, ay. Sina akon, Mare. Wan nga rod, mare. Makapauma nga rod. Uray deta tumulong ko mga agluto kan aglaba. No isumat ti may tulong na, Mare. Ay, awan mare. No adda dito'y balay, agil-ilad laeng. Kas itisigod boy-boyaan naklaeng agungunay. Manu atawene nakasta mare. Maum-uma akmeten. Iso lang nga iso, ti reklamo. Awan ka dita aramiden nyo itatatang. Awanan anak ka. Naiwayway kumitain tinuang ka. No, okay lang ang kada kayo. Mabalin ka di, ada kayo pa lang ang timang sukon iti apo kuyo iti pagadalan inton madamdama. Apay, sa dino ay ati papanam. Mapanak makipurdiya, tatang. Purdiya la ka na yun ti aramidam. Kas kala di mabambandaw. No choice, tatang. No sa anak nagtrabaho, agbisin kami iti anak ko. Ay, sa bagay mo't di Awan mo't ngamin tinamnamaak iti asawa. Robotak siguro iti imatang na tatang. Basit laangan, sina akong daya tao. Ay, sana kasta anak ko. Pagsaritaan nyo kit di anaimbag di parikutyaw. Uray manupay asaritaan, no na ito lang ti kinasadot na. Ay, awan lat amok tatang. Na, apay ay. Kit no ididamo kit nagagot mo ni Jay. Pakitang tao lang day jay tatang. Nagawid ka mat gaya man. Ito alas 12 pa Sa dino nga nang tinagkapwam. Sa dino kumapay ti daddo mapapanak ngay. Napanak nagdiskarte iti maigatang iti bagas. Sigurado nga awan man yung ti bibiyang mo maibus. Awan nga ti pagtrabaho bakit? Kasano kumaamaadaan ka iti trabaho? Kat kasta mater aramidam. Di mo matammo ti agdiskarte. Naimbagking ka, bakit? Tada ti pagtrabawam. Siya ngayon. Ayawan mo, Jake. Adda ti pagtrabahwak ta ibirbirok ko. No sa anak nga agdiskarte, ayawanan na. Matay tayo lakit di iti bising. Pangasim man, di na areng-rengen. Napampanno ka nagbiyahe na. Kasta nga raud, agil-ilad ka lang dita. Awan mati ko nam nga agluto ka. Anyat pa nagkitam kanya kaya, robot? Ay, makaumamatan ti kastoy. Siyakla akanayo ng tiyagong kunay dito'y balay. Ha? Una yan. Niyang kalaki din. Kita man nakaturog pa lang data. Inayadang mo't Anyat orasan, Jake. Alas 10, ngam di ka pala agunay mo dita. Kas kalabak nang iti kastang aramidang. Na, sa paam ti agreeng. Sa ita, agungad ka kasta. Ay talaga. Nauma akon iti kastang aramidang.
Saan aga po ta agul ulimag da tao kat kastamatan. Diya ka mo king ka. Nakatulakit di mo nga ibaga-baga. Anyal laki di mo ta. Saan aga po ta makitkitam akabalak nga aramiden ti amin kat di kamatan tumulong. Siyak lang aruden ti kaasi nga ag side line tapno adda pagbiyagan. Awan pa'y mati ko nam nga gluto ka. Uray isulaan kumamat ti itulong mo kanyak. Di mo pa'y maaramid mag. Nagapa kayong samot manan ka ni Jake Mare. Wan mare, bigbigatan manen nga agong ungutak. Ay, naapo aya. Nagden na kami, tapno adda ko makatulungak. Ngamni, siyak lang magayam ti agsak-sakripisyo para iti pamilya mi. Wen tamo na akabailam Mare. Nagagat kalaunay ngamin. Dayta nga rod, mare. Aramidak ti amin para iti pamilyak. Ngam saan mat amabalin, asyak la ka na yun noon, mare. Ipudno Mare. Narigat ti kasta. Makapabannog matlaang. Dayta ti saan ama panunot nila kay ko, mare. Idi na minsan nagawid ije balay. Bagi na laang ti insangpet na. Awan mat ti kuna na agumatang iti uray bagas lakuman no iso. Kanalaklaka ti bagas ije lugar da. Saan da kayo pa ngayon tugot, Mare? Talaga ma-stress ak launay iti kastang aramiden na, mare. Ipadas mo man, ti saan nga trabaho, Mare? Kitaam na niya ti aramiden na, no awanan ti kanan niyo. Apa yan, Shirley? Awan ti plano magluto. Agtugtugaw ka mo ilang dinan. Awan mailuto. Naibusan ti bagas. Naibusan na. Kasano nga rudon dahi tangay, bakit? Ay, diya mo Si kaman matag panunot iti pamuspusan. Tani, nabambanugak matan. Manu atawanan asyak tagsak sakripisyo tapno agbyag tayo. Bakit? Saan ka nga ekstra makiugas iti natan? Wano makilaba? Nabanuga nga rudan. Pag inanaanak man mag. Ay, una yan, tagas tayo mabaspasama ka. Day, apay Shirley. Saan ka amapan makipurdiya? Nabanuga kong tatang. Anya? Panawanan tapno agtrabaho mo't dayjay ajay tatang. Kano awang matrabaho na? Tapno mapilitan nga agsapol Narigat mo't ano siya akanayon. No saan kay ngagtrabaho adwa, awan agbisain ti pamilyayaw. Ay adamot din akin ni Jake tatang no ipalubos na mapasamak dayt na. Nyalakit din. Nabanuga mo't din tatang. Kasapulak mo't tina na. Naglalainganan day dya lalaki. Gaputa makitkita na nga agan-ano sa. Awan mo't tanti ko na nang agtrabaho. Dan samot problema. Kasanumod nga minday ta kumarim. Apay ni Kumari Shirley. Di mo ito nagtrabaho. Anya? Diyan ka mo. Nanya tikinan na. Saan mo takas diya sigon? Nabanugan day jay Isumat ngamin akanayon ti agtrabaho. Di mo ngamin abuswan. No kinagagat ti saritaan, awan may bagak iti kumarek. Takas larubot mat dayta no para iti pamilyana. Kas jay kumamat ati aramidam. Tulungam ni bakit mo. Tano iso akanayon ay awan sumadot mat. Ha? Anyat kahit mo asawin? Ma-stress kan ka ti asawam. Di mo mat ngamin ammo at tulungan. Nalipatam samat na si kati lalaki. Si kakumati mangidaulo iti pamilyayo. Lukasta. Nag-istorya gayam kin kadayta, Shirley. Shirley, di mo ammo ti kunada privacy. Apay manan, anya manan ti pagpupudutan ti ulong.
Kunak man no trabaho, tinapan mo biniro. Istorya magayam kan kumarim ti mapaspasamak dito'y balay. Wana, ta isudalaang matken ni tatang ti pangibagbaga ak iti sakit tinakam ko. Nasayat nga ro ti kasta. Saan aga po ta nagagat ni bakit mo kung kunanakit di akasta kanya kitay? Anya ti pagsakitan tinakam mo, kat pudnumat, anya lakit din ayak. Hello, nanang. Nakaawag ka ma, Jake, anak ko. Mag-aawid aksan dita, nanang. Apay, ada ka di tinapasamak dita? Makapaumamot nga minan dito'y. Kat sika ano kaya't mo ti aghawid. Ada mo ti balay apagawidam ditoy. Wan, nanang. Okay ka lang? Kumusta mo ti kasasaad mo dita? Ibagakto ka na kayo nung makaawid ak, nanang. Agpakada akong, tagimpaki akong. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni nanang, agawid ako ni ti lugar may. Ay, kat wala. Talagang agawid ak. Wala. Asino ti butbut nga. Nasapa alimabas ni Jake itay agsapa amare. Papanan na day jay. Agawid iti lugar damare. Anya? Pinalubosam nga agawid? No anya ti desisyon na, ay katiso ti ramidan na. Imawag kininanang na idirabihe. Imbis nga urnusan na ti parikot iti nagbaetan niyo, nagawid kit dinakasta. Kaslawan na pasama? Sana bali mare, sa anak amabuteng. Isumit laang nga stress ti papay na kanya. Ha? Di nakpay matulungan. Anwag ti lalaki akasta, mare. Makatawad ng tinapalabas sipod pimanaw ni Jake. Awan ka diti plano na nga agsuble, Shirley anak ka. Ay, jak amo iti day di atao, tatang. Ne, saan mabalinti kasta anak ko? No adda ti diyo nagkinawatan, pagsaritaan nyo Ay natatang, idi pa'y nga isyo da ita. Manun ti tawon ti anak mi. Manumeten atawon ti napalabas. Apay, saan nga taaya binagpagaan da kiti dadakkel na? Konsintidur ti inana day di tatang. Nukas tang agsarita da, husto akanayon ti anak na. Ay, narigat ti kasta anak ko. Narigat matlaang no adda nga agpayso di tabalay. Ngam di namot ammo ti tumulong tatang. Ad-adda ang maistresak no kasta na bambanugak. Kat makitak amayak ti ilad na. Anya ngay ti damag, Mari Shirley. Kas iti sigod, mare. Awan latatiin pawit ni Jake para iti anak yo. Saan ako namang namnama, mare? Awan, ti plano na nga agbalbalew, tapno agsinublian kayo. Ay, jakam mo. Awan to pa'y apulos ti text na kanyak. Saan mat anarigat ti daw-dawatag kan kwa na? Ti kanyak laang katulungan na kuma. Kaanong tungay ang makaamiris day dya tao? Wano, talagaan na ito lang matan, tikas dya nga ugali na. Nay, Jake, anya tar aramidam dito balay? Agsubli akon bakit? Kailiw kayo ni anak ta. Anya? Ada insangput ko abagas kan groceries. Abas tutay iti makabulan. Dahito mo swildok iti nagtrabahwak. Sikan ti mangidulin. Oh. No para kanya katdakkel agatad day ta. Inurnong ko bakit? Tapno matulungan ka. Tapno saan kan amabanog ang makilablaba? Ha? Anya nga rodan ti plano? Agsubli ako na dito balay. Ngam agsapulak iti pagtrabahwak dita sintro. Tapno asidegak laang kada kayo iti anak ta. Ayun gayam, ayan ti anak ta. Adda iti ayan ni lolong na. Imbatik ijay tanakitang danak itay. Kasangsangput ko lang. Mabit lang nga bakit? Tamang ipapudot ak iti kape. Ada insangput ko tinapay. Iso ti ikapita, mabit lang nga. Ay, halaman nga rod.
agyaman naklaunay. Anyati ko naman ako. Nagawid ni Jack tita Balaya. Uwan, tatang. Dakal mo tinagbaliwan na. Ay kat nasaya at ano kasta. Kung naklakit din no saan kayo nga agsinublian. Mas daawak nga ro, tatang. Nagtrabahon, iso nga adda sweldo na nga impadulin na kanya. Ken amo na mo ti agluto. Iso ti agluto iti pangrabyan mi ita. Ay nasaya at ano kasta balasan ko. Agtinulong kayo nga agasawa. Tapno nalaglagan ti trabaho. No nalagan ti trabaho, naragsak mo ti biyag. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.